Yes, nongeye kugusuza kandi ngo ikaze ukurikirana ibiganiro amakuru cyane kuri Darwin Sports Zone kugira ngo uri umuntu w'ingenzi kuri ngewe impamvu uko nangira video ya buri munsi genda nkubwira ngo uri inshuti ya kadasoka ya Darwin Sports Zone yarukiraho rero subscribe ugende uyikora utarayikora kugira ngo tujye twibanira mu nkuru za sport zinyuzweho zigezweho kandi zishyushye ni hano kuri Darwin Sports Zone ubundi ukanyereza agatoki kuri subscribe tukajya twibana uhereye mu ntara y'eshanu z'igihugu ndavuga amajyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba n'Iburengerazuba ndetse na Rama mujyi wa Kigali mbamasoza cyane anumereye mu bihugu by'ibituranyi ndavuga Burundi Kenya Tanzania vuga Uganda Congo DRC ibihugu bya Rio Gota Masimbi ngenda mbasuza cyane nizere ko meze neza cyane abantu muri Canada mu Bwongereza muri Amerika Ubudage Ubufaransa Pologne Canada mbamwa munkurikiye cyane bamubona mwandika babwira ngo ibintu birushaho kubagenda bibayibera byiza. Sasa rero nkabanje ku mugoroba habaga icyo bita Champions League ni umunsi wa kabiri wagendaga usozwa n'amakipe agiye atandukanye byose ndagenda mbikugezaho na kuri Darwin Sports Zone cyusabwa no kudacikwa n'amakuru y'imikino agezweho kandi ashyushye hano kuri Darwin Sports Zone nkubwira ngo rero ntangira bamwita Lionel Messi ku Tottenham ku mugoroba wagendaga atsinda ibitego bibiri hari mu ikipe Inter Miami yahara rwose muri MLS mu gihugu cya Amerika wana ko Lionel Messi wagenda witwara neza cyane bamwita Mikel Merino wagarukaga ku bafana bayiba Arsenal de Ghana zishima cyane yagarukaga ku munsi ngo yasimburaga wo bita Thomas Partey mu kimukino hagati ubwo nyine bamuhaga nota igiye itandukanye bagendaga mu hayi minota yo gukina nyuma yuko asinye mu ikipe Arsenal de Ghana atigeze ayikinira no mukino nomwe byose rero hano ari kuri Darwin Sports Zone n'ubicikwe ntangira rusasa ntangira ese ku mugoroba byageze bite ikipe ya Real Madrid yakubitwaga igitego kimwe ku busa kingusho kabisa itakaza amanota 3 yatsindwaga n'ikipe bita Aurille yahara mu Bufaransa muri Ligue 1 yayitsindaga igitego kimwe ku busa ukino ikipe ya Real Madrid kinagamo na Lille yajyara mu Bufaransa ubwo abakinnyi b'ikipe ya Real Madrid babonye mu ikarita eshanu z'umuhondo barimo uwo bita Endrick ku munota 46 yari umuhondo umunota wa 59 ubita Eduardo Camavinga mu Bufaransa yaryaga hariya umuhondo ubita Jude Bellingham mu Mwongereza ukinira rwose ikipe ya Real Madrid nawe yaryaga umuhondo bita Antonio Rudiger yaryaga umuhondo n'ubita Luka Modric umunya Croatia nawe arya umuhondo mu gihe ikipe ya Lille yabonaga ikarita zigera kuri ebyiri byose rero yagendaga bitandukanye ikipe ya Real Madrid rero y'umutoza Carlo Ancelotti yagendaga itakaza amanota agera kuri 3 muri Ligue wana ko yagendaga itongurwa so mukino wabaga rero ikipe ya Bayern Munich y'umutoza bita Vincent Kompany yajyaga mu Bwongereza nyuma y'igihe kinini atagera mu Bwongereza yagendaga kwatsindirwa n'ikipe ya Aston Villa y'umutoza Unai Emery rero yagendaga atsinda ibitego bigera igitego kimwe ku busa kingusho ataha mara masara mu Budage akubiswe igitego kigera ku kimwe ku busa komeza n'amakuru y'imikino nakubwiraga ko bita Lionel Messi ku Tottenham umunya-Argentine wavuye mu kipe Paris Saint-Germain yerekeza muri championnat ya Amerika bayita MLS rwose yakinira ikipe ya Inter Miami uri gutuma iba iri ku mwanya wa mbere ubu tuvugana rero yagendaga itsindira ibitego bigera kuri 2 uwo bita rero Suarez ashyiramo igitego cya nyuma yuko ikipe ya Inter Miami yakinaga yari yagiye gusura ikipe bita Columbus Crew yayitsindaga ibitego 3-2 ni mu gihe iyi kipe rero ya Inter Miami yatsindiwe n'uwo bita Lionel Messi ku Tottenham ibitego 2 ku minota 45 yatsindaga igitego umunota wa 45 kandi bongeye iminota 5 atsinda ikindi gitego cya kabiri wabita Luis Suarez aza gutsinda ku minota 48 igitego kiza cyane ngabo rero n'abakinnyi bavuye mu ikipe ya FC Barcelona bakinanye noneho barimo baragenda bahereza ibyishimo abafana b'ikipe ya Inter Miami yahara mu gihugu cya Amerika ubona ko baba bameze neza cyane komeze no ko bita Lionel Messi ku Tottenham yagendaga yishimirwa n'abafana bagiye batandukanye ba Inter Miami waje turi mu myanya imanuka none utwicaje ku mwanya wa mbere ubwo ubona ko ikipe ya Inter Miami igenda yishimira ibyo bagezeho umugabo bita Lionel Messi ku Tottenham yatsindaga ibitego 2 mu minota 5 ameze neza cyane mu gice cya mbere ubona ko yarameze neza cyane bamwita Lionel Messi ku Tottenham umwambi wa hariya muri ruhago uba umeze neza cyane
Soza rero sasa na rezilita uko wabonaga ko amakipe agendaga yitwara muri phase 2 yahari rwose muri UEFA Champions League. Ikipe ya Red Bull Salzburg ari kuwa kabiri yatsindaga ikipe yatsindwaga n'ikipe ya Brest ibitego 4-0. Ikipe ya Stuttgart yatsindwaga yanganyaga na Sparta Praga igitego kimwe kuri kimwe. Paris Saint-Germain itsindwa na Arsenal de Ganas. Dortmund itsinda 7 Celtic. Ikipe bita FC Barcelona yatsindaga 5-0 cya Young Boys. Ubwo ubona ko Inter Milan yatsindaga Crvena Zvezda. Ikipe bita Leverkusen y'umutoza Xabi Alonso yatsindaga AC Milan. Ikipe bita PSV Eindhoven inganya na Sporting Lisbon. Iyo bita Bratislava yatsindwaga n'ikipe ya Manchester City y'umutoza Pep Guardiola ibitego 4-0. Uwo ni hari ku munsi wo kuwa kabiri. Ikipe ya Girona ku munsi w'ejo sasa 12:45 yatsindwaga na Feyenoord ibitego 3-2. Ikipe ya Shakhtar Donetsk yatsindwaga na Atalanta ibitego bigera kuri 3-0. Ikipe bita Aston Villa itungu n'umutoza Vincent Kompany warumaze imikino igera kuri 7 adatsindwa yatsindwaga n'ikipe Aston Villa igitego 1-0. wabonaga ko byamukomeraga ikipe yita Benfica yatsindaga Atletico Madrid yabo bita bakuna Karaga bita ba Antoine Griezmann na bita Julian Alvarez. Umutoza Diego Simeone arya ibitego 4-0 hari rwose mu gihugu cya Portugal. Iyo bita Dinamo yagendaga itsindwa n'ikipe Dinamo Zagreb yanganyaga n'ikipe ya Monaco ibitego 2-2. Iyo bita Leipzig yatsindwaga na Juventus ibitego 3-2. Ikipe bita Lille yatsindaga ikipe ya Lille yari mu Faransa yatsindaga Real Madrid. Icyo bita Liverpool de Cox yatsindaga ibitego 2-0 Bologna. Hari iyo bita Anfield Road ikipe bita Sturm Graz yatsindwaga n'ikipe ya Club Brugge igitego 1-0. ubona yuko ikipe ya Arsenal de Ganas rero nyuma yo gutsinda Paris Saint-Germain yagendaga nyine igiye isunika iza mu myanya 8 ya mbere ifite amanota agera kuri 4. Ikipe rero bita Arsenal de Ganas umutoza yishimira abakinnyi bagarutse abita ba Mikel Merino. ubona ko nasimbura uwo mukinnyi bita Thomas Partey yagendaga musimbura rero bamwita Mikel Merino akinaga umunsi wa mbere ara mu ikipe ya Arsenal cyangwa umukino wa mbere ara mu ikipe ya Arsenal de Ganas. nako ani byishimo byinshi ku bafana b'ikipe ya Arsenal de Ganas nyuma yako bari maragenda nyine squad yayo yiyongera. Soza rero ngiye guta soza ese nyuma yuko nyine Champions League irangiye amakipe bimeze bite? Amakipe 8 niyo ngiye kugenda ngarukaho. Borussia Dortmund n'amanota 6 irayoboye. Ikipe bita Brest iri ku mwanya wa kabiri amanota 6 n'ibitego 5 yizigamye. Ikipe bita Benfica ifite yizigamye ibitego 5 ikaba ifite amanota agera kuri 6. Ikipe bita Leverkusen ku mwanya wa 4 ikaba ifite amanota 6 yizigamye ibitego 5. Liverpool de Cox iri ku mwanya wa 5 ifite amanota 6 ibitego 4 yizigamye. Aston Villa iri ku mwanya wa 6 yizigamye ibitego 6. Ikipe tous de Tour ikaba rwose yagaze amanota 6 ku mwanya wa 7. Ikipe ya 8 ikipe ya Manchester City ubona ko ize neza cyane n'amanota agera kuri 4. ngayo nguko nuko nsoje kuri Darwin Sport Zone. makuru imikino murabizi ko ari akagaruka. mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo twibanira mu nkuru za sport zigezeho kandi zishyushye. ni hano kuri Darwin Sport Zone. Imana ibarinde ibane namwe mu byo umukora byose bya buri munsi kandi abantu bagenda bandika muri comment ndabashimira cyane. namwe mutarandika rero cyangwa ngo mukore subscribe nyaboneka munyurukire mukore subscribe kugira ngo twibanira mu nkuru za sport zigezeho kandi zishyushye. ni hano kuri Darwin Sport Zone. Imana ibarinde.